Akan tingkap. Yes! Empu ganong neko capa Ini aturuning ayang titiang ingin kadi kawentenan itu empu ganong sane sampun presiden ya ada kau ngahang risa diruning daging cakepan napi malih rerekayan sane pacang katur ngamaregiang ure penyuklo berahma cari ingin kadur kadi kawentenan idem pugan gumanting ngemaranin tur maning ngemargiang ya ada kebawos wantah kadi ide nyuklo brahmo caryo ya ada punika kebawos empu kuduranane sampune presiden raris ide empu gano medowe saha perlingke ingyan punika kebawosan wantah ide empu kuturan yade keaturan sadurungnya maupun galau sapunika dalar sedurung kadi kawentenan ide empu kuturan api malih pacang jumeneng mangda presiden ya tidak mau paridada tur maning mapi kayun boleh gelar maring girah nyeneng agung saha punika dalar ide keijen jumeneng ingyan perlingge napi malih sampun sida kelotah wantah ring jagat dirah ingyan punika manut bisamu tetuweknya nih pacang ke aturan Rare sengamet doho ulanyar Dewa Ratu risampune manut ingyan kadi mano mayong napi malih ide raris presiden pacang ngamet yate rabi ke bawah sane dahating mau tamu napi malih keayuannya nih ten sido antuk titiang marcedo saha ngatur nguning sekar jaga girah kambing Dewa Ratu risanda kalone kade-kade kawentenan nide jumenep ring girah wantah ide mina kade dados penedong jagat napi malih sekar saniki ngucap sangkaning listu ayu yakti pengadeg ide lantur titiang mangu capa
kade mangkin malih pacang titiang ngatur nguninganyang. Ingyan kade pemargan ide. Mako sinareng kalih napi malih ide sampun presiden nitinin kade pikayun ide. Ya. Kalanya kero balo gira jaga de jawi Risando kalone do jumena wantah mur bening jaga napi malih ido dados kalu waduh ingyan punika Wiyati pacang ngangon ingyan ngangken wantah ring jagat birah Wiyati ratu ngalapo tunggal waduh Risampune manut ingyan kade wewanengan ide ngelarang niki nucap alaki rabi yade punika raris meduwe raris ide putri sane dahating listu ayu Wiyati maperagayan istri luwih kadi kawen tenangnya ya Wayu dan pada sang sapesiro gijo rekanyekan pacang minangihin kadi pengadeg ide yang mah dewi ke bawah ma peragayan isli luwih peh dewa ratu langsing ayu dan presida Wiyati pacang mari kedo mareng gira sing neng aton pada podo sang sapesiro gijo rekanjekan pacang minangihin kadi pengadeg yang maha dewi peh dewa ratu rasa-rasa kesemsem buduh paling umanti mengatonanya dia ratna menggali ngarang mungwe ngaran ingyan putren nido boyo jawenten sios wantah dia ratna mengali Wiyati asapunika sagasat sakar jagat jawi saat sumasat kawaturuni ngayang napi malih kawangin sekar jagat pemekas ring wewidangan gira iri keras ring jagat jawi yate sidu pacang ko aturat ingyan kadi pengadeg mah dewi ratna mengali ya tanah jalami cari daya inggih nenten yayade ingyan kadi pemargen sang sinareng kalih rikanyekan kemaranen ingyan daging pemargi nah iri keras sane mangkin pacang atur uningayang titiang malih ampun kudu
girah merabone sadoaneng pengadag kade kawentenan nide empu kuturan napi malih maperling ngejumenep ring jagat dirah uyati irike Rarisida dados maha prabu jumeneng raja napi malih ke bawah wantah murbening jagat kecapi masa jatuh sadoane ngeling raris kadi kawentenan nyani napi malih kadi bukuturan nanggo tur maning ngamel senjata sane kesungsung pemekas ring jagat lira jalaran keng ajara ingyan kadi peri senjatane punika boyo wenten sios sampun Presida kasinurat makus sinami ingyan daging wedok nah iriko kewangen wantah pertiba keangen leluhur nika ngawinayang kadi itu sahet paritatas kuning empu kotoran aku hen Dharma sadu sapunika taler kawateruni ngayang raris kawentenan idem pukuturan napi malih lajar nunggil kade pikayen pacang ngemargiang ingyan Dharma nunggil ke bawah wantah Dharma sadu inggih punika Raben ida ngemargiang sakewanten ide mahur rabu ini ke bawah wantah iratna mengali ingyan ngemargiang Dharma sanesios saduane wenten wacakan kekalih Dharma sadu malih tapi punika rekaturan ajaran analo lan panesti napi ngawinayang titiang ngatur ngunayang dan Presiden nunggil sadoaning pemargi punika Dharma sadu kelawaning Dharma weji singsah ring pemargi sakewanten sami-sami keluhan sami-sami patut yade kebawas punika dharmaning darmi pemargi